Jotono no hambai khajani takuk tai bukuk songno norok nai tongo kok borok kothoma YouTube channel phaidi hingangka sengpos kangni Lok Sabha songmario jesini Bharat borsho o total tongo 543 ta Lok Sabha seat tongo tai o 543 ta Lok Sabha seat ni bisingo je 272 ta seat talangai manai bono pass ngai tai Pradhan Mantri janani bo bono khomata ngai phaidi hingangke sini o Bharat borsho o Lok Sabha o BJP ni BJP da Modi da Pradhan Mantri sapino hayakaba onyo borok da sapino sing abo national ni ripuno teyei sing tini kok borok kothoma YouTube channel lo kisa nainyalenai phaidi hingangke puilawono Assam rajyo Assamo tongo total Lok Sabha seat 14 ta tai aro BJP 9 ta manai hinjago tai India 5 ta manai hinjago aboni pore hingangke Chandigarh rajyo o 11 ta total seat Lok Sabha tongo tai aro BJP manai 5 ta tai India 6 ta manai ni sajago tai Uttar Pradesh hingangke 80 ta Lok Sabha seat tongo aro BJP 50 ta manai tai India 35 ta manai hinjago tai Goa o hingangke total Lok Sabha seat tongo 02 tai aro India 1 ta tai BJP 1 ta manai ni sajago tai Haryana o total Lok Sabha seat tongo 10 ta tai aro BJP 4 ta tai India 6 ta manai hinjago tai phaidi hingangke Bihar o hingangke Lok Sabha seat total tongo 40 ta ni bisingo BJP 14 ta tai India hingangke 26 ta manai hinjago tai Punjab rajyo hingangke Lok Sabha seat tongo total 13 ta ni bisingo aro BJP 00 hinjago tai India Alliance hingangke 5 ta manai hinjago tai adar se ulta kebang 8 ta manai hinjago tai Tamil Nadu rajyo aro tongo Lok Sabha seat 39 ta total tongo tai aro BJP manai 13 ta hinjago tai India manai 26 ta hinjago tai Madhya Pradesh tongo 29 ta Lok Sabha total seat tongo tai aro BJP 7 ta manai hinjago tai India 22 ta manai ni sajago tai Kerala hingangke Lok Sabha seat total tongo 20 ta tongo 20 ta ni bisingo BJP 00 hinjago tai India hingangke 12 ta tai adar hingangke 8 ta manai hinjago tai Manipur o Lok Sabha seat total tongo 02 tai aro BJP 00 hinjago tai India 2 ta manai hinjago tai Telangana rajyo o tongo Lok Sabha seat total 17 ta tongo 17 ta ni bisingo 04 BJP manai tai 13 ta hingangke India manai hinjago tai phaidi hingangke sini Tripura o hingangke total Lok Sabha seat tongo 2 ta ni bisingo BJP 1 ta tai India 1 ta manai hinai sajago tai Jammu Kashmir o Lok Sabha seat total tongo 6 ta aro BJP 3 ta tai India 3 ta manai hinjago tai Arunachal Pradesh o Lok Sabha seat total tongo 2 ta aro BJP 1 ta tai India 1 ta manai hinjago tai Meghalaya o hingangke Lok Sabha seat tongo total 2 ta BJP 00 tai India 2 ta manai hinjago Rajasthan rajyo o Lok Sabha seat tongo total 25 ta ni bisingo BJP 17 ta tai India 8 ta manai hinjago Gujarat o Lok Sabha seat tongo total 26 ta ni bisingo BJP 18 ta tai India 8 ta manai hinjago Jharkhand o Lok Sabha seat total tongo 14 ta ni bisingo
BJP manai 7টা tai India 7টা manai hinjago. Delhi o Lok Sabha seat total tongo 7টা ni bisingo BJP 3টা tai India 4টা manai hinjago. Himachal Pradesh rajyo o Lok Sabha seat total tongo 4টা ni bisingo BJP 2টা tai India 2টা manai hinjago. Orissa o Lok Sabha seat total tongo 21টা ni bisingo BJP 2টা manai tai India 3টা tai adar 16টা manai hinai sajago. Andhra Pradesh rajyo o Lok Sabha seat total tongo 25টা tai aro BJP 00 hinjago tai India 10টা manai hinjago tai adar hingka 15টা manai hinjago. Maharashtra Lok Sabha seat total tongo 48টা ni bisingo BJP 16টা tai India 32টা manai hinjago. Paschim Bengal hingke 42টা seat tongo tai 42টা seat ni bisingo BJP 8টা tai 34টা hingke India manai hinjago. Andhra Pradesh hingke Lok Sabha seat total tongo 7টা tai aro BJP 3টা tai India 4টা manai hinjago. Phajing hangke norok ore jalon nugoi takokte bokson norok bahai ma tongkha hangke phani Lok Sabha o sabo gobang khlainai vote gobang khlainai sabo Pradhan Mantri chano norok like comment share khlaioi ano kok borok kothmanai video no norok naioi khayo belanyo norok chajagan hnai asuk sawino norok jotono kaham tongde tai norok obhai samung khlai phunukde jenoni tomno nugoi joto lukrok ma srungna tai asuk sawino jotono hambai.